Kaya sanong kasuabon, umadati din sanan. Pakinanghon kupabora sila di page Dusun Ministry kulam orangaw to no sandet sa silat handphone di bay na kay nakoput di tenuam pay ngaput di ham adi pay ako di numan pa sambunga ila speaker dat bay no nga alan sanandet orangaw ila Okay, pakatilang busam kanang misisa ta kapod iswang na sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuaban diti kan pakagwihad kapag yampay katilombus maya diti kaisisan dat sambayang maya da puruanan panatalayanan. Kung sikaw Tuhan tu panambarasan dabay na kadaw nga manhak lagi pangiwaguhan pagangatan susunod kumadahay dat tumilombus o girot tumanod di panuhuan no. Tarimon dahay ti miyampay sanang ginawo tanudan dahay miyontok di karohyan no. Tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kaswaban na po bay no hom. Iso pangusikahan dati ito sangim pasih to ko po, sangim miyaw pakago, momuhobo pakasari, hali piad haran no po hit. Ay kaboboyuhan dati ako piyon to kakorhian kinarahingan nga onuan kasari to kinarahingan no kasiwatan. Iswang dat magindalan na kapasyon. Papaburu, papombangan, papondar, santob na podit. Ako piyon to kakorhian na kinarahingan. Jadi, bahin na napatihom, tulo na po panambarasan dati nga Ananias, Safira. Nailan dati dat yelo na pati nga mikaruhang. Ailan na dati mpeng kukurohot nawayaan, mpeng kukuro nagiot ay sarita koposyon iti mikaruhang. Mila datid ukabanitid isuanggat kisah para rasul buk 5. Ananias Safira ayat kaiso gisom dat hopodomiso. Haros sangulun ngaranan dat Ananias isiyo na po miyampay di karuhang daw Safira pinapadagang dat sakapingatana. Miyampay ay laan di karuhang daw dat Ananias na po nga minamusus dawokon mantadidit kinapamadagangan igatang di tanah da pinadagang ino pa isuay nga nigitan di siyo noy porikoto umadit rasul-rasul. Okay. Isay do kayo hot haratan na padagangon dodondo. Sekira no pod haratana dat dagangon do kayo nga ngayon po pawarao ngon po pauhoto idit kompi pinayan. Okay? Iya di matigyahit kobasan dati di. Sira no pundad kadagang ni tanah no nga no kandad di tempinay teko it irisam papingwalay. Aya kay gapin po ilobo ka. Nga pa yung kurga di siya po ilod. Manang kay sa kon pagyatusin nga ino pa ikaw basan to ko mantad ko ngay dombo ko no sonong nagidit yaw ngay ka. Jadi haron po hit kiginawa padagang tanad dondo pohotan ko diti gurup. Pohotan pa ko diti gurup harang kahat ay
ipagilitan dati det magihumbo tana. Nah, aiso pian dohot ay kausinan nga pagirurukutan dati ke. Ke, aylan na dati ti kamundet padagang nga tana. Timpu na po bay na ay kagumuan na po dit momolihila tana-tana lobi pati tana da tulun na kampung nga ilatong sina lah kagumuan. Hitik kinayan na niti nga pi rolotet na bolisina. Agayoy kago kabaling kahangan iti kumunda tanah padagangon. Tu kadagang no obolinu o usaha nu indama kahom sugatan na kagudit kahom pipinayan. Jadi iri ni momonsed ina pohit pemulihan proses memuli di tanah nga apangkal. Di milod posainon ngay koruhang, posainon ngay imogyom pinay, isay na pohit. Miloborson da iwaris-waris posainon. Maid ay soot tuntutan da sumano ka. Haro nagiit na usaha no, diangaran, umpeng kura ka pero ito, guli ikago. Nga, naretan mo tid, iti nakadaw tana at iso at kabaling kahangan dat kaposyon dadamot ta magigyan ipamagunan. Naratian dati dat inapohit asarud oretan di ipanambarasan na palayanan dati sa kironod ay apuri manan dati nga suway katusin iti tanah. Tusin tanah. Ilo no, tu ilo nagyahit asaru dat o kita datid ay osilid kabaling kahangan mo. Atapot na iya di iragon nga mamagunahid kawasan dat minagumbal Yesus sendiri. Sumambakan po dom takon ngay puno po dia iti dia ka. Pinapakita dit ay kota Jerusalem. Ngayon to ko right ko skula sabat tanah Abraham ilot masalah mo ti tanah. Gi semua karikatan dat Yesus kumendo nga tanah ito rin. Tanah perjanjian ka. Pamagunan dawago. Tiyanan dawago. Tanah hingay. Gumo di tanad o itom. Oke, jadi saya na po di pinadagang let tanah. Nga nilani di karuhang daw dat gatang po dit pinadagang idi nga numan di lo puso sa owokon. Numan di Ananias onwowokon anuman tahako ngay. Antakan na polo nga inapohit kopasyon dit panan udah kinorohingan antakan nila zaman nilo nga imilo dati kamayan dot mimpu nagi hilo na po nga magiuhup dot ay manhakot sa kadung isuang da pelayanan. Intangan to kono polo di kisah para rasul kumu 4 ayat katalunah podom 2 gisom dot talunah podom turu nga ayat inapohit kahaharan diolo dagangon diolo man diolo siliho dot iso panguhup isuang da pelayanan. Jadi Ananias sam Safira kadaw nga kiginawo manguhup isuang pelayanan pinadagang dili tanah diolo parikoto dot kumad rasul-rasul iga tanggit tanah. Nga numan mapopia awokon. Numan sekiranya pakantas saribuhom. Sekiranya pod iya kayum saribuhom
piro pion da kayo. Tu ina po mo ti dadit komo da iti nga patakon ngai. Ih, nakon ko haro piduon, patakon ngai. Nga aduya dit iho na poy Ananiasom. Iho nga haray ginawad ay sarahan tu gari kapiyad man ngai tahako ka. Iho nga iyo di ginawa ko hoy. Di do to soro. Nga kakikitanan na polo mantad ko patakon ngai da timpunon. Arati na polo nga nakabatos no ilad papatahak ngai. Okon ko pintang nga no. Nga batos na po dilom. Intangan to ka na polo kaboboyuhan ilad ay kinapatadan di siyo nga. Nakabatos iti siyo patahakon ngai. Jadi kaswabon ko nihab. Batos si kumakinarahinganat ay nawayaan dati sakira na pod nakabatos to ka kumakinarangan tapoton no gyagi. Sakira haradandi. Ayat katalu nga Petrus minaboros Ananias nakura ginawa no tu na puso saragon. Gisambo iya na po nga mangudot ka rusad da kinarahingan numano pususo uwakon mantadidit kinapamadagangan no di tanah. Kamu na po itong pinay nga ina po itanah hidihom memanggot oy-on no siyad papatahak dagia. Ayat kaapat, dadamot to ina po itanah hidi nga amu nakadagang o koninangku ko iri na po nga iya sangano. Nga sayra na po nakadagang o koninangku ko ina po hit na ano hidi nga isiriba pakasari dot pangigiton no. Nga nakura tu iya na po hom kiginawa ko dot popowonsoy damiagalidid iginawa no. Iya na pumati nga akon ko mangudot ka tulun nga mangudot ka kinarahingan. Sayra na po narongaw di Ananiasit boros di Petrus dati agalidi kahundok mati siyo kay duay ginawa. Tok kumnongoris sumati di ngayt kagumuan doon nakorongaw ay napatay Ananias. Rikot tadi pira-pira kamulakan minoy pangohit di Ananias na di diolo lebongo. Tok korono bidit yodigi. Aku kurah to kanu madadit sakira na padadit iolo kapiyot ikaindalan do dondo. Tok persepuluhan adi do ko mantahako di Indo kanu matid midup pagun. Iho kantong ha kahompi tilot ahundukom ay duan do pinuhoboy. Na oyo takano po bo. Oyo apoy lanam isahay na ipagilitan datid atapot tapod miya galilo di Ananias at kaindalanon datid timpubay no ay lanam isahay pohot sangi miyaw takot ti. Iho nga yodit ako'y magakundot ay paimpasi do yodi nakapilo nakapihot paindalanon na kinarahingan rahit ka por 10. Barangkali Edson Salumin pakanto poy miyaw. Iyo Panil Jaipin Moinis yelo pakanto sang impasi. Nga puji Tuhan tu hali piah dot ay harohon nawayaan do miya galilo nga timpu do bayno haro kasari kasiwatan kumadati pombangan dot ay halipiad harohot korotuon dati kapolidon dati right ko persepuluhan
idong kinorohingan dat ay ogunoh dati nga onuan ta ko pakasari kinorohingan na kasiwatan dati pubay no. Okon no ko onuan to ko kasiwatan nga ietih tak piya nga patilambusan no pag kinorohingan no barakat tet papatahak kuma dati. Ukukuran na dadi dat to ko di papaguli persepuluhan nga tok tahanon po di gaji kah. Tapi ko pakarja di UTM, kadi paguli persepuluhan nga memutung kadi nga aiso di pulut. Palan tau kay manguruh na dadit tiad di mananam-tanom, papaguli persepuluhan nga di memuonsihi tanam-tanaman. Itong sawit, ngay di monsok, santaon na nga sangingitom. Nga puji Tuhan, tuhali piad harakolo mo kon dati do hilo. Nga atumbayan to kod ilo ni kasiwatan dot tahakon do kinorohingan pumadati dot mumbal to koy dad mundar popombangan di sontop dit apatut dati pombanganon. Iyolo no padari ko piyak ay away anam sorhon to kanay sorhon to kanay mansakit to manok songin sakod hirid duntum mangga sigam kambuk somilobuk. Ino po inaritan hiti nga ihati no po matitim koni ko mangudut dot tulun. Kano po di Petrus kumadi Ananias isuang dot kisah buk 5 ayat 5 iya no po okon ko mangudut ka tulun nga mangudut to kinorohingan. Miloh to kay mangudut to tulun sa pitulun. Mangudut to karuhang, tampinay, mangudut to kod ang mositar, udutan dati latong ketua gereja ngay. Nga iati na po akon ko mangudut to katulun sa pitulun nga tapos mangudut to kay kinorohingan. Sakira ngonto kayo manginsok persepuluhan piro persepuluhan no pagulian no kumad kinorohingan dat hilad mayad persembahan persepuluhan pungutan persembahan persepuluhan yoho nga ako kailom piro dat apatut to persepuluhan dati ako kailom piro kopya dat no kadidan orang putih exactly dat ginumud ipain tepat dat persepuluhan di Malson Maralin. Paingkaan lagi di Elda Dawkin nga ako kailom piro kopyo. Ino po himan di siyo porikoto patahako nga takoy kailom otopot kamo do iyod di. Nga sorohon na dati iyati no potim okon mati ko mangudut takod tulun sa pitulun. Takoy na kayo lati tulun sa pitulun nga iyati na pohom mangudut takod kinorohingan. Paingkuradi kinaputon. Pikira-kira talu dam. Dok mantadidi. Suwang nga kagwi karuhanggi Ananias. Daw ti Ananias. Karuhang daw Safira. Nga Safira ti ay no kailo. Paingkukurahot ay nawayaan di karuhang daw. Boros di Petrus kumasyo. May paborosok kumadoho dot yoti na nang kuy gatang idi tanah dot pinadagang do kodi. Boros na po ditando nga iyo di nari kah simbarisyo. Kadi di Petrus nakura tu iyo ko nga duo minipakat ko dumagumbalot ro kinorohingan. Intay pagila tulun-tulun dat kaguguli mini pamolobonggot sawano nga paingkakat nadho di totobon ay iya nando kaguhot pagian tayangan dia lulud medlo saliwan ka. Di indad na hunduki Safira
Naiduan da pinuhobo. Saira na pon nakaswangit kamulakan ngedi nga no kita dilo det isafiran po nga napatay no. Ngoyo nakagudilo pagyantaya nga isafira dominay pamolobong dahirid somok da sawdaw. Mogindosi no dihot o insana ni jemaat deseran no korongaw do miagalidi. O insana nagi kadawit tulun do no korongaw dinawayaan di Ananias Safira. Jadi tampinan ngai saira na pod ay katangkid doralani ti karuhang nga kada na po nakitangkid. Iya dihilo boh sekira na pod silap lang kahisaw dati nga kada po nakialun dot ay kasala lang. Kamoy na po ada mom ihawa na silap na lang gihawa nga iadam na padam ay dami nakiwalun dot ay mo nakiunsu do napalid. Korikot na di Ananias Safira nga idi kusay aminagulod ay nahukuman. Sira na pod sinumansala ikusay nga kadada po nakihalo hitando da sumansala kadaw. Atapot na dat ay ino pa itudot dahil nga ako ni katulon sa pitulon nga kakikitanan pada nga mongudot tidak kinorohingan. Okay. Jadi isuang got ay panambarasan iti nga orohian ako dot magangat kumadati mogoy ta pumusarahan dati do iyati kadaw nga asaro to kamotid ay papaindalan miagal di Ananias Safira. Isawo sekirad patapikon dati tantakan dati timpubay no. Right kapur 10. Isawo ikusay papaguli por 10 nga kulom opinta nga. Kita nuno iya sebagai tandu pengkuro. Ay kaboras kanat ay iyon do natay dirid. Iyon do natay di ka. Aman patid iya tibay no karati iba kinorohingan it tibok. Ini karati kinorohingan at asaru tokod oroitan gi oboros. Nga kada na po nakialun dat ay monyukong di pengkurohi perbuatan di sawo dati. Serat o kita num iya na nautus set papoylo di siyod ay iya didit ay di kontok kopi yoti ka. Nganu kagadi moda sidi togodon nudi dia tailalan kamatu ngono barasay. Saruhan nakagu dati dot iyati na potihom mila to kay mangudut tatulon sa pitulon. Audutan ni dati ay nuridi mangingin tabatusin. Ilo gereja to ngo diakon bendahari. Bahkan audutan ni dati misyon dat iyot inada por 10 ka. Nga isay nang ko dati akanud mangudut ta kinorohingan. Mogolim. Isay dati kanud magidu mantadet pengintangan kinorohingan. Okay. Gono ponta ko pod si tangadam bubay nagi orahian ako didot mandati intangay panambarasan po na talayanan ako sobon bay no suway ka ilohodid kisah para sulbo kolimo ginawo na po di Ananias tumano do pod ditinga dosa Ananias ginawod Ananias am ikaruhang daw numan nagikadaw guyo o da rusod da kinarahingan da papatahak kikahaharan diolo kuma kinarahingan miagali pinatumboyo di tampinay diolo nga
Saira na po da pinapaharo hilo batos, numan kagu diolo, gayato kagu. Tarik balik. Om kiginauh diolo dat a popotumboyo. Bah, haramo tidi batas tokod koy on da tulan ki. Om pirohot ay komitmen dati montok kepelenan da kinorohingan. Dadamo tet magaku nilo papataha ko oinsanan o gatangi di pinadagang yolo na padinga pinapaharod ay pangudut tudut kuma kinorohingan. Om iri na did kinatutukan na padinga duso. Om nakatarimod hukuman dit o sikap om koronob. O kono ko natagakan nilo kaposian dahiti pemagunan iti nga natagakan no giyolo dot kaposian na ngampus. Hilo na padili tampinay nga to kay mo dosid atagakan do pinuhubod doon do. Tu iti nagya kasunsudon dati iti kamo nakapatayon. Nga ino pa kaguhit no ritanda hiti nga o kono ko natagakan nilo dot kaposian dahiti pemagunan nga natagakan lagi kadaw yolo dot kaposian da ngampus. Om ilo no dihi podosihan toko. Apatay toko dondo. Om kuroyan panangku ka. Dat ako ni dana ko pakyan nuon. Nga ato ko kotorimo dit kaposian da ngampus. O iridihi kaboling kahang. Om montok na pa diala nga nakabatos nad ka. Gayato dili batos daw. Pangudut pangay. Om irini minamonsed natagakan yolo dot kaposian da ipamagunan om kaposian dat ngampus. Tarik balik binasa ki. Kurmadilo. Oy, iya tinopohom tumongkiad dagidi kinorehengan da awal-awal ka. Nga aiso no mati pakayaan to katit tapot kapiyo ki. Saira na pos tumongkiad to kuma kinorohingan hingga di pakayaan dati. Moy ko pakitanggung gi doron ni balantis. Oh, tumongkiad ako no kuma kinorohingan ti moy pando pakitanggung gi doron ni balantis. Ay si kamoyo ni digi isay tagayo kuwasa dot hitik kinoyon dati. Moy to kando pakitanggung gi ketua menteri ka. Moy to kando pakitanggung gi dit woyo ondo hitik kinabatanga. Talun-alun pa nga ya tanggung mananggung nagidi tulun. Jadi aiso imo ti pakayaan dati ti tampinay. Norotian dati dot iso noralan dati ay okon na poko ogompi da ipamagunan nga ogompi da kaposian da patilombus. Aiso na suway ka kinorohingan. Painsuang to kono padid ay kapal nu bahtera nu. Tumuhon ka nga apatay no kasunsudon ki. Mantadi dihom iti no hot ay aralan dati. Iti no ay indalanon dati. Mantad ko iti no tindalanon kaposian no miyampa kinorohingan dat iso oralan dati milo dot ogompi. Om irih na di dot moid ato ko koinsadu. Aralan no kinorohingan nilod ay pinapaharo hilot persepuluhan moido haro kasari kahandaman dati kumadisyo. Om ino padahit kaisisan dati nga osomok kasari. Yodih dari ki. Sapinsadu ihadit itanak musoro kunom no maralan itid ikapinsamok kasari. Monelefon ko nga ibansad dit rohyan dit mi telepon video call rohyan. Oh iti pa di reload lah. Man nasuangay reload 5 ringgit.
moy asaro indo makiano sekirana pod onwanut borosan pod hatus reload. Ai paganda rin muhot tagi dia. Ino pon di kapuri mananu di hubungan nu di nga yedit asadu nga umbalo pagid ₱5. Piro no linay dom. Ai ₱5. Mo kiano naka koman po nga ino pa'y kainsamakan kapinsamakan kapiuhatan nga haro kasari. Iyati om kinarahingan doho na po panumbayaan om miagal ko ilo por sapuluhan iso iralan do kinarahingan dot manuh dot isiyo na po iyati nga kapisuku kasari. Kasuku kasari to ko kumakinarahingan. Sekirana pod ay namogu muralan da kinarahingan da kapisuku to ko kumakinarahingan. Iri pa'y kaman kud ilan na pot miagal ka persapuluhan persembahan nga iso ikadaw haralan da kinarahingan dat moy iyati na pohom kapisuku kasari to ko kumakinarahingan. Kita sentiasa dapat berhubung kasari-sari. Dambokan po katumbayaan om harat insana san taon. Haronon dot sangingir kaudi lad mandadot may papaguli persapuluhan. Nga iyati na po serad haro berkat to otarimo dati timungon mandati porikoto. Moy ino po'y hubungan dati kumakinarahingan nga opurimanan kasari haro kasari it kapisukuan dahiri. Paingkana giya dimiuhang-uhang mo. Aiso na po hit. Kano po. Aiso na po WhatsApp nu. Kapo po kirim mo gambar. Kamo nalipon. Purimanan ni matid edit. Asadu naisi okay. Nga sekira na po doon. Kasari-sari dot. Ay kopi WhatsApp, kopi telepon. Ino po hit. Kay sisan dahiri nga piambolutan nga purimanan kasari. Jadi iso oralan dati kada toko pemusarod persembahan persepuluhan iso kagaton tapot na pulo nga iso oralan dat imomon said iyati na pom kinarahingan nga yedit alasu kasari piambolutan hubungan dati kumakinarahingan. Kinarahingan na pom ko kito dot ay tanda no po dat popokito keadilan di siyo nga perlu moy dot mantamong gitulun da suway mantad ko popoburu di kesalahan di kasugut ti miagal diolo. Itino pa nga papokito itino pa tulun nga akan mangudut ta kinarahingan oyla nagi kinarahingan ni duso-duso ngay so ngilisok isu ang ginawa dati. Mada mo ti siyad umang-umangan. Pay mamangon. Ino pa'y hukuman diti nga pinutumboyo. Muntok ko isoot paraingatan kumad kogumuan kumana dati ngay. Payingka nagilo kamulakan. May edad mangahak diolo. Mangintong tokod. Kapasyon dati tisom tiso. Gisombo iyati na padanga anda dati iti komendot pemanjaan diri. Kabontugon di aiso komoyon. Mintong-intong tokono kada do gisom do iyati na po nga maganud bahagian ngon dati onuo ibahagian da kinarahingan. Jadi iri pagi kemuan kud puji Tuhan dondo hiti hali piad harakolomokon dati gisombot kapomaguno tokod bahagian da kinarahingan nga onuan to kinarahingan da kasiwatan dot mundar mumbangan okon ko miagali Ananias sam Safira tu ay di indo do nuhotom di indo no nalabok ay so no kasiwatan dot ay popondarin dit kasilapan tay kakasalahan ng duso diyo no. Jadi may to kono
onwa iti kasiwatan detinah kakinarahingan kumadati maya dot keposian dati timpu dodendo hingga doharo hida kalau mokon dati asaru tokai aratud arait ko persepuluhan persembahan nga tumbayaan toko dot isio na manahak dot kasiwatan kumadati. Okon no poko manahak pa isio kagarason penguhupan onuan toko pod kasiwatan do popondar sentabi mila-mila datit onuan. Jadi may toko ahawa iti timpu dot pinatumboy da kinarahingan makian toko penguhupan di sio mo ino pa kalomokon dati nga anu toko dot menaribamban miampai dot penguhupan da kinarahingan. Mamisusway patapurimana Toririmo Lutosiluwa Katatongo Haruson diho Haroson diho no gitambalo Yesus kasasari koromo Esoko ira sinono kadang ketondo Yesus nason diho. Kano misi sa tokod isong tamayang kinarahingan isong kerajaan sorga konsi kaudat kasuaban diti insan pakagud no kapangimbulayhay depan nambarasan karait di Ananias sam Safira. Naratian dahay dat ilo na po nga minangudot ta kinarahingan manta didit pinaindalan diolo gisambot okon no kan natagakan nila kaposyen ti pamagunan nga natagakan nagi kaposyen no paingampus. Isuanggot ay kanta kaninaway andiolo apurimanan dahay dat iyahay nga asaru kadaw dat popoburu miagal didit pinaburu diolo nga konsikaw Tuhan tu manahak kadahay kasiwatan dat popombangan popondar popotumboyo di kaposiyon dahay dit akapiyon tok nakarahianu gisambot harap kasari kasiwatan dahay dat mumbangan akon nakairi nga uhupan no nagyahay kadaw gisambot iri na dahay momon sa dahay asanong dat ay papasimban di kaboboyhan dit akapiyon tok di karahianu kung sikaw nagiberkat no di amu aputut-putut kumadahay haliped haro kalomokon dahay right ka persembahan persepuluhan may dad asimbanan nilo mientok di karahian no. Kung sikaw mantadot pantamangan no tadaw dabay no gisambot asimbayan ng aktibusi haid isuang tindalanan ng buru-buruan. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, hinako po. Kapiruba to kakagudot kasuwabon da suwab.